Igitondo kiza, igitondo cy'imigisha nshuti bakunzi bacu mudahwema kubana natwe hano kuri Actualite Burundi, twizera ko mumeze neza cyane. Mu gitondo cya tariki ya 8 turi ku wa 4 ukwezi kono kwa mbere mwaka mushya wa 2026. Imirwano rero turayizindukanye hano mu bice bitandukanye, mu bice bya 23 rwose biri mu mujyi wa Bukavu byatangiye kwikanga, byatangiye gutitira cyane nyuma y'ibiturika byumvikaniye mu nkengero z'uyu mujyi ufatwa nk'umujyi wa mbere muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kugarukaho cyane Bukavu, aho ibintu byongeye kuba bidogera cyane. Abasirikare bo ku mpande zombi, abarwanyi ba 23 nyuma yo kumva ibiturika cyane batangiye guhurura abarenga bataye ebyiri zo muri brigade ebyiri, nabo bahise bamanuka. Brigade ebyiri rero zisutse ahangaha kugira ngo zize kurinda no gukumira ibi byose. Turaza kuba tugenda tubigarukaho, turaje turebere hamwe uburyo urugamba rwongeye guhindura isura muri teritwari ya Kabare, ndetse turebere hamwe n'ibiri kuba muri teritwari ya Fizi. Turababwira uko bikomeje kandi kumvikana muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho hose ni bikomeje kugenda birumvikana. Turaza kugenda tubirebera hamwe. Ingabo z'u Burundi zongeye kwambuka ku bwinshi cyane, zongeye kumanura abandi basirikare n'ibikoresho byinshi bikomeye cyane, aho zaje kongera gufatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugaba ibindi bitero bikomeye cyane. Mu Kivu y'Amajyaruguru ya 23 yagabye ibitero hano muri Masisi, muri za Kashebere. Turi buze kugenda tubirebera hamwe, turaza kugenda tubirebera hamwe uko ibintu bimeze. Turi buze kurebera hamwe muri Warikare hongeye kumvikana ibiturika inyuma gato yo mujyi wa Pinga. Turaza kurebera hamwe uburyo byaje kuba byongera gutangira hano muri uyu mujyi wa Warikare, nawo ni umujyi umaze kumenyerwamo imirwano myinshi cyane. Turaza kukubwira ibindi byinshi bikomeje kumvikana hirya no hino rero mu bice bitandukanye, ndetse yemwe abahuza batandukanye yaba aba Rwanda, Kenya ndetse na Doha barasaba kuyoboka amasezerano yasinyiwe Washington kugira ngo byibuza agahenge kongere kuba gakurikizwa. Ibyo byose nibyo turi buze kugenda turebera hamwe tubabwiraho. Leta zunze ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo zafashe amato akomeye cyane y'Uburusiya, ubwato bukomeye bw'Uburusiya bwambutsaga igitoro muri Venezuela, ubwato bita Marinera. Ibi rero bishobora kuza guteza umwuka mubi ukomeye cyane nyuma y'aho Amerika ari gukontorora Venezuela rero itangiye gufata ibikoresho by'Uburusiya. Bimwe mu bihugu birebana ayingwe rero bishobora kuza gutuma byateza ikibazo kidasanzwe. Reka nizere ko muri buze kugenda mubana natwe 5 kwa 5, mukomeza kugenda mudushyigikira. Ibitekerezo byanyu like ndetse n'abatarakora subscribe mugakandaho, turabashimira cyane. Twizera ko turi buze kurara twujuje ibihumbi 10, haraburaho abantu bake cyane batageze no kuri 300. Twizere ko muri buze guhita mubikora cyane. Reka tubandanye twihuta cyane rero dutangirane amakuru yacu mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu. Mu nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu niho hongeye kubera urugamba rukomeye cyane, niho hongeye kumvikanira urugamba rudasanzwe n'isibaniro ku ruhande rw'umutwe wa 23 uri guhatana kugira ngo ingabo za Kongo zitaza kuba zinjira muri uno mujyi, dore ko humvikanye nko mu birometero 20 wegera uno mujyi ibiturika bikomeye cyane. Ingabo za FARDC zaje kuba zitangira kurasa, aho ingabo nyinshi cyane ziri muri brigade ya 7 z'ingabo za Kongo zamanukanye igikoresho kabombo rwose zitangira kurasa umufiririzo ku minota 45 non stop. Ingabo za 23 niko guhuruza bari impande n'imihanda yose kugira ngo baze bahuruza brigade ndetse zigera kuri 2 na batayo zigera kuri 2 kugira ngo zize gutanga umusada aho yo mujyi utaza ko bofatwa. Ingabo za Kongo rero zitangije ibitero biremereye cyane, ndetse
ndetse bivugwa ko rwose ibintu bikomeye umutwe wa 23 urimo uragenda rwose umererwa nabi muri iyi minsi, ariko imijyi minini yayo ikomeye ukayibandararaho, aho udashaka ko ino mijyi yaza kuba hari umuntu n'umwe uyegera. Ndavuga umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Mwabonye ko mu mujyi wa Goma habayemo imyigaragambyo iri ku rwego rwo hejuru. M23 ikoreshamo imbaraga z'umurengera, irasa bikomeye. Abaturage bigaragambyaga bagera kuri 500 barabafunga, ariko n'ubundi ingabo za Kongo byasaga n'ubutumwa bari guhabwa n'abaturage bavuga ati ntidushaka kuyoborwa n'uyu mutwe wa 23. Ibyo byateye rero ingabo za Kongo kuramukira mu mirwano ikomeye cyane, ndetse zizana abandi basirikare benshi cyane, zirashaka kugota uyu mujyi wa Bukavu ku bubi na bwiza. Ndetse ni nako mu nzira hari ibindi bice bitandukanye biri kugaragaramo deployment z'ingabo z'u Burundi nazo ziri kwerekeza hano mu kugira ngo zikomeze kuza guteza icyugazi mujyi wa Bukavu. Bararakaye cyane rero, batanze byibuza amezi 2 ko ya mbere umujyi wa Bukavu ugomba kuba wacakiwe. Umujyi wa Bukavu ugomba kuba uri mu maboko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo cyateye rero n'ubundi ibitwaro bikomeye cyane kuzanwa ahangaha, ndetse bamwe mu basirikare bizewe cyane na Tshisekedi, kuko muri iyi minsi hari abatakizera, yatoranyijemo intoranwa aravuga ati mugende mungarurire uyu mujyi, turakora icyo ari cyo cyose. Bikavugwa ko rero 23 nayo yongeye kurunda ibitwaro byinshi cyane mu nkengero z'uyu mujyi, aho yagotesheje uyu mujyi, ndetse nta winjira nta usohoka kubera ubwoba bwinshi cyane. Barimo barawurinda ku bubi na bwiza, bakumiriye ku buryo nta muntu uri kwemererwa gusohoka muri uyu mujyi kugira ngo, cyangwa se kuwinjiramo kugira ngo hataza kugira abawinjirira, cyangwa se hataza kugira ingabo zo ku ruhande rwa Kongo n'u Burundi bawinjira bigize abasivili. Gusa M23 imerewe nabi cyane, ni nako mu bindi bice yahise iraswaho ku buryo bukomeye cyane. Hano muri za Fizi yongeye kuraswaho ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko rero M23 bagiye bayirusunikira kwegera kure y'umujyi wa Uvira, ndetse na teritwari ya Uvira muri rusange, mu dusozi dutandukanye twa Kataka, mu dusozi turimo za Kigongo ndetse n'utundi dutandukanye, bagiye bayisunika hano Kabwamuronda ndetse na hano za Makobora, igenda isubira inyuma igera aho bita igera iyo bita za Fizi, ikomeza inyuma, ariko n'ubundi ntago bigeze bayiha agahenge, bakomeje kuyirasaho ku buryo bukomeye cyane. Rero umutwe wa 23 ukomeje gutezwa icyugazi kiremereye cyane n'ingabo z'u Burundi ndetse na Kongo, aho bongeye kuyirasaho muri iki gitondo cya kare. Intwaro zikomeye cyane ndetse zirimo Sukoyi yongeye kugaruka ku rugamba, ndetse ikoresha ibisasu biremereye cyane, irasa ku birindiro by'umutwaye mu 23. Ni mu gihe ku rugamba rw'ubutaka waza nayo yongeye kubifatanya n'ingabo za Kongo ndetse n'u Burundi, bongera kugaba ibitero hano muri za Kabare, ahangaha hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Bongeye kuba baharasa cyane ku buryo bukomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege. Ingabo za Kongo zarahiye, zazindutse, bisa naho ku munsi w'ejo batarwanye cyane, bisa naho byari tamoro, cyangwa se bari bafashe akantu gasa n'akaruhuko, ariko bongeye kuba bagaruka ku bubi na bwiza, kurasa hasi hejuru. Bari barimo bariga ikibuga, ubu ngubu rero bagicuritse, ibintu bimeze nabi, barimo bararekura amakompora. Ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zikomeje kwiyongera cyane, nyinshi ziri kuva za Kinduma, Niema ndetse n'ahandi mu ntara za Katanga, zirimo ziraza hano mu burasirazuba, cyane cyane muri ibi bice n'ubundi bya Uvira ndetse no mu bice bitandukanye bya Fizi, bakomeza bagenda baberekeza n'ubundi aho urugamba rushyushye, niho ibintu biri kubera. Ndetse hari indi helikopteri cyangwa se kajugujugu imaze kuzana abandi ba special forces, cyangwa se abandi ba komando, nabo bongeye kwisanga hano muri ibi bice bya Sud Kivu, aho bagiye kuba baza kurasana ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za 23 rero zikomeje kugenda zirwanaho zisaza imigeri, zigerageza
kugerageza gukora ibishoboka byose, aho uwo bita General Sultan Makenga nawe yahamagaje abasore bari mu kigo cya Rumangabo imburagihe, bari bamaze gukora ikosi ry'amezi 3 gusa, mu gihe hari hateganyijwe ko hakoreshwa ikosi ry'amezi 6, ariko bahita babahamagara igitaraganya kugira ngo baze gufasha abari ku rugamba. Ibintu birakomeye, barababwatubwa ibyo mwamenye n'ibyo, ntabwo n'ubundi mwakomeza kuguma mu myitozo cyangwa se ku ikosi ngo muzarirangize n'ubundi twaramaze gutakaza ibice byose, ntacyo mwaba mukirimo mukora cyangwa se ntacyo n'ubundi mwaba mutumariye. Nuko nguko rero ibintu bimeze muri Sud Kivu, urugamba rwakomeye, ibintu bikomeje kugenda bimera nabi cyane ku ruhande rw'umutwe wa Alliance Fleuve Congo. Umuyobozi wabo ubita Colonel Nanga akomeje kugenda rwose yumirwa, turi buze kuba tubirebaho rero mu kanya kari imbere. Ahubwo reka dukubitire no muri Sud Kivu, Nord Kivu y'amajyaruguru, tubabwire naho ko urugamba rwongeye kuramuka muri Walikale. Imirwano yongeye kumvikana hafi y'umujyi wa Pinga, ingabo za 23 zaje nazo zishaka kugaba ibitero, ariko birangira zikubiswe, birangira zisubijwe inyuma ndetse zirahambirizwa igitaraganya. Uyu mutwe wa 23 nyuma yuko wabonye ko mu majyepfo byanze, nyuma yuko wabonye ko muri Sud Kivu ibintu bitameze neza, baravuze reka twatake byibuze Kivu y'amajyaruguru tubarangaze, cyangwa se wenda bahugiye muri Kivu y'amajyepfo, ariko n'ubundi birangiye ntacyo bibamariye, kuko n'ubundi urugamba rutangiye gusa n'urucurama, ikibuga kibacuramiyeho. Ingabo za Kongo zariye Karungu. Ahangaha rero hamaze gufatirwa intwaro 42 ndetse n'abasirikare 45 ba FC23 ndetse n'abandi bakuyemo uniform bambara civili barirukanka bigira abaturage. Nuko nguko urugamba rumeze hano muri Pinga, ndikuba update y'ibizindutse, ndetse dukubitire no muri Masisi naho byongeye kuza, naho bizamuka umwuka watutumbye cyane w'intambara. Deployment imihanda yose FARDC yongeye kuzindukiriza n'ubundi ntambara cyangwa se ibitero bikomeye cyane mu mitwe y'abaye 23, barimo baragusha imvura y'amahindu y'umuriro w'amasasu hejuru y'imitwe ya 23 mu birindiro biherereye hano muri Masisi, aho bongeye kubarasaho ku buryo bukomeye cyane. Reka tuze kugaruka mu kanya tubabwira buri kimwe uko kimeze, ariko ntabwo twakibagirwa gusoreza ku makuru twababwiyeho gake mu ncamake. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ubwato bukomeye cyane rero bwa marinera bw'Abarusiya bwari bukora igitoro ndetse cyangwa se bwakoraga igitoro muri Venezuela. Bamaze gutangaza ko ubu bwato rero bwamaze rwose kubura connection, Abarusiya bamaze kubyemeza, batakaje itumanaho ryabwo. Ubwo birumvikana ko umunyamerika rero ari uri kugenzura Venezuela yose. Turaza kuba tugaruka mu kanya gato kari imbere, nizere ko muri bukomeze kugenda mukanda kuri subscribe, mukande kuri like, share ndetse na comment. Imana ibahezagire. Hasta la vista.